тавлоти Тоҷикистону ҷаҳон аз дурбини радиои Озодӣ барномаи хабарист мустақиман тақдими шумо ва ман Шалои Гулхоҷа гардонандаи он мавзӯе ки имрӯз 15 январ пешниҳод мешаванд. гази Ӯзбекистон ба баъзе манзилҳои сокинони Душанбе омад, аммо фишораш ҳанӯз баланд нест. Теъдоде аз ошхонаву тарабхонаҳо низ соҳиби газ шуданд. Кор фармосудем, ҳамин фақат ки чой тода монда метавонем. Ин хел як ваяш пас, чӣ хел гӯям, давленияш пас газамона. Саҳнасозии хушбахтӣ дар урдугоҳҳои бозомӯзии сиёсӣ оё мешавад бо рақсҳои маҷбурии мусулмонони Чинро ба тарки одат водор намуд. ду сарбоз дастонамро тавре тоб доданд ки тамоми баданам азият дид. Сипас онҳо маро ба ҷои дигар бурда дар қафаси оҳанин тавре гузаштанд ки шишта натавонам ва рост биистам. диплом мегиранд то ин ки дар Русия муҳоҷир шаванд ва ё чаро ҳазорҳо мутахассиси ҷавони тоҷик аз рӯи ихтисос кор намеёбанд. ҳами Россия рафтем ба ҳамуҷа кор кардем, мисол ба оиладор шидем, пули ҳамуҷа. аммо шурӯъ мекунам аз хабари дигар. Бонки Миллии Тоҷикистон мегӯяд дар як соли гузашта 3 корманди бонки Эсхата ба ҷавобгарӣ кашида шуда, 10 нафари дигар барои роҳ додан ба камбуд аз мақомҳои худ барканор гардиданд. Як корманди дигари Эсхата таҳти ҷустуҷуст. Бонки Миллии Тоҷикистон ин иттилоъро имрӯз дар посух ба мусоҳибаи Хуршед Носиров, яке аз моликон ва раиси собиқи бонки Эсхата баён кард. Қаблан Носиров дар суҳбат бо Радиои Озодӣ тафтиши 2 соли пешро дар бонки зери раҳбарияш ҳадафмандона донист ки ба гуфтаи ӯ дар додгоҳ чизеро собит накард ва танҳо доғи барномаи онҳо боқӣ гузошт. Бонки Эсхата яке аз ниҳодҳои асосии молӣ дар шимоли кишвар ба ҳисоб меравад. Наздики 60% интиқоли маблағҳо тавассути ин бонк сурат мегирад ва ҳудуди 40% қарзи муштариён ва ҳамин қадар пасандози сокинон ба Эсхата тааллуқ дорад. шӯълаи дигар бораи гази табиӣ дар манзилҳои сокинони Душанбе. Баъди чанд соли таваққуф интиқоли гази табиӣ ба баъзе хонаҳои мардум дар пойтахти Тоҷикистон имконпазир гашт. қатъ шудани интиқоли гази табиӣ Ӯзбекистон ба Тоҷикистон дар 6 соли пеш на танҳо манзили сокинонро бегаз гузошт, балки ба фаъолияти корхонаҳои бузурги кишвар таъсир расонд. Бароид Юсуфӣ гузориш медиҳад. Зулфия Урунова, сокини кӯчаи Мирзо Турсузодаи Душанбе, пас аз таваққуфи бештар аз 10 сола бо гази табиии Ӯзбекистон акнун чой меҷӯшонад ва хӯрок таҳия мекунад. Сокинони ин кӯчаи Душанбе аз аввалин маҳаллаҳое ҳастанд ки дубора соҳиби гази табиии Ӯзбекистон шуданд. Кор фармосудем, ҳамин фақат ки чой тода монда метавонем. Ин хел як ваяш пас, чӣ хел гӯям, давленияш пас газамона. Хайр раҳмат ки додан. Зулфия мегӯяд барои ҳар метри мукааб гази табиӣ 1 сомониву 70 дирам пардохт мекунанд. Дар як моҳ ҳаққи истифодаи гази табиӣ ба 40 сомонӣ баробар мешудааст. ҳанӯз бо иллати муҳлати тӯлонӣ истифода нашудани лӯлаҳои гази табиӣ, сокинони дигар маҳаллаҳои пойтахт гази табиии Ӯзбекистонро дарёфт накардаанд. Дар ҳамаи проверка кардан, трубоя билетон ки як пешина трубо як аварийни нашудагӣ мегуфта. Хай мо мана хел газое кушода проверка кардем. барои таъмири лӯлаҳои интиқоли гази табиӣ ба сокинони маҳаллаҳои пойтахт корхонаи Душанбегаз ҳанӯз сармояи кофӣ надорад. аммо ҳамзамон теъдоде аз ошхонаву тарабхонаҳо бо таъмиру аз навсозии лӯлаҳо бо сармояи худ соҳиби гази табиӣ шудаанд. пештар мо гази моеъ истифода мебурдем, яъне ки сжижни гази мерафтем аз Газпрому, аз Фароз мегирифтем, ки мо да ӯ 1 литриш 4,5 сомон, аввал 3,80 мегирифтем, баъд 4,5 сомонӣ меғалтид. аммо як мошид ки мо гази природни Тошкента истифода мебарем, ки мо да 1 баробар, ки мумкин 2 баробар мо да арзон меғалта чиз. ҳоло бар изофаи теъдоди ками сокинон ва ошхонаву тарабхонаҳо, марказҳои гармидиҳии шаҳри Душанбе низ ба истифодаи гази Ӯзбекистон рӯ оварданд. ҳаҷми воридоти гази табиӣ аз Ӯзбекистон ҳоло расонаӣ нашудааст, аммо масъулони Душанбегаз дар суҳбати бидуни навор қимати ҳар 1000 метри мукааб гази табиии воридотиро $145 амрикоӣ гуфтанд. то замони қатъи пурраи интиқоли гази табиии Ӯзбекистон ба Тоҷикистон дар соли 2012, корхонаҳои Тоҷикистон ҳар 1000 метри мукааб гази табииро аз Ӯзбекистон то $350 амрикоӣ мехариданд. сокинон сар аз соли 2010 замони то $250 амрикоӣ баланд бурдани қимати гази воридотӣ аз Ӯзбекистон комилан аз истифодаи он маҳрум шуда буданд.
он замон солона тоҷикистон аз ӯзбекистон то ҳудуди 600 миллион метри мукааб гази табиӣ мехарид. رو می‌رویم با موضوع دیگر. دیروز یک هواپیمای بورکش بنابر هوای نامساعد در ایران سقوط کرد. این هواپیما که از بیشکک قرغیزستان گوشت می‌آورد هنگام نشستن از خط پرواز بیرون شده آتش گرفت. تنها یک مسافر از این صدمه جان به سلامت برد. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر. 14 ینور در نتیجه سقوط هواپیمای بورکش در کنار پایتخت ایران 15 نفر به هلاکت رسیدند. با گفته نظامیان ایرانی در این حادثه تنها یک نفر زنده مانده است. هواپیمای بورکش بوینگ 707 14 ینور از قرغیزستان می آمد و هنگام نشست در شرایط هوای نامساعد به دیوار فرودگاه شهر کرج واقع در 40 کیلومتری شهر تهران برخورد. خبرگزاری فارس ایران نوشته است که از میان 16 عضو اکیپاژ تنها مهندس پرواز زنده مانده است. و قبل این خبرگزاری اکیپاژ هواپیما در شرایط هوای بد به خطا راه داده است. تلویزیون دولتی ایران مکان سقوط هواپیما را نمایش داد. موضوع جهانی را ادامه می‌دهیم. مایه‌های خیر پکین برای دفاع از عملکردهایش در شینجیانگ معرکه‌ای را پیش گرفته است. حکومت این کشور در جواب به تنقیدهای منظم بین‌المللی به 3 اردوگاه‌های بازتربیت سفر دیپلمات‌ها و خبرنگاران 12 کشور غیر غربی را تشکیل کرد. این معرکه در حالی عملی می‌شود که نگرانی‌های فعالان، محققان و نمایندگان مقامات کشورهای جهان در رابطه با وضع شینجیانگ بیشتر شده است. کایو مرسیاتو گزارش می‌دهد. چین می‌خواهد با نمایش این صحنه به اهل عالم نشان دهد که معامله‌اش با مسلمانان ولایت شینجیانگ بشردوستانه است و خبرها درباره بازداشت‌های دست جمعی و تعقیب مسلمانان چیز بیش از آوازه نیست. در اینجا ظاهراً آموزندگان به گذشتهشان خداحافظی کردند. در صحبت با من پلیس خاطر نشان کرد که من خلاف قانون عمل کردم. او مشورت داد که در مکتب آموزش گیرم. بعد مشورت با اهل عائله با خواهش خود به اینجا آمدم. شما چه جنایتی صادر کردید؟ من به وعظهای یک امام غیرقانونی گوش می دادم و در نتیجه در ذهنم افکار افراطی پیدا شد که مخالف قانون بود. مقامات اینگونه مؤسسه ها را اردوگاه تعلیم و آموزش کسب می نامند. در آن محصلین می توانند دانش زبان چینی، ماندارینی، ملکه کاری و حتی رقص آموزند. مؤسسه دیواری بلند دارد ولی خبرنگار ریترز نوشته است که نظارت آن شدید نیست. اما در یک مؤسسه دیگری که ریترز سال 2018 هم زیارت کرده بود، نظارت خیلی قوی بود. حامیان حقوق این مؤسسه را یکی از 12 اردوگاه تعلیم دوباره افرادی از نظر سیاسی نامستحکم ارزیابی می کنند. به قول حامیان حقوق در این قبیل مؤسسه ها تا 1 میلیون اویغور، قزاق‌تبار، قرغیزتبار و دیگرها طول سالها بازداشت شدند و به گفت بازداشت شده های سابق آنها را در اردوگاه ها شکنجه می کنند. 2 سرباز دستانم را طور تاب دادند که تمامی بدنم اذیت دید. سپس آنها مرا به جای دیگر برده در قفس آهنین طور گذاشتند که شش نتوانم و راست بایستم. این زنی قزاق‌تبار گفت که 8 ماه را در اردوگاه تربیه دوباره سپری کرده است. در آنجا تخمینا 700-800 نفر اکثرا زنان بودند. حجره ها سرودان بودند. در هر کت ما 2 نفری می خوابیدیم. حاجتخانه در مرکزی حجره قرار داشت. بسیاری ها بیمار می شدند. اگر قانون را ویران می کردیم ما را برای 24 ساعت در اتاق تاریک جای می دادند. 2 زن از حجره ما برای خویدن سقیچ چنین جزا را پشت سر کرده بودند. در آن اتاق جای نشست و یا خوابیدن نیست. آدم 24 ساعت راست می ایستد. بازداشت مسلمانان در چین باعث به اعتراضات در کشورهای آسیای مرکزی شد. مردم طلب می‌کردند که هم قوم‌ها و نزدیکانشان را از اردوگاه‌ها رها نموده امکان دهند که چین را ترک کنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در روسیه سازمان‌های فعالند که برای جلوگیری از زنده یتیم شدن کودکان مهاجران تلاش میکنند. غالباً زنان و دخترانی از اطفال خود در روسیه دست میکشیدند که به نکاح حامله‌دار میشوند و یا زندگی مشکل دارند. مهمان شایب رهبری سازمان درگیل نانیک در یک صحبت با همکاران ما گفت که آنها تمام کوشش را به خرج میدهند که کودکان از مادران خود جدا به وای نرسند. Москва агар кор кунӣ падару модар уҷара ном меёбӣ. Агар ном ёфтӣ амон дошара кору пати модараш хор. Эта ман фикри ман чем интернат. Интерната дигар хел меш дошара кору якҷо хор. мавзӯи баъдии мо низ то андозае ба Русия дахл дорад. ҳамасола даҳо ҳазор мутахассисони ҷавон бо дипломҳои сурху кабуди худ вориди бозори кор дар Тоҷикистон мешаванд. аммо таври оморҳо нишон медиҳанд аз ин шумор танҳо нисфашон дар дохили кишвар ҷои кор ёфта, аксарияти боқимонда нони дастархонашонро дар Русия меҷӯянд. як пурсиши Амрдин Олимов нишон додааст ки нафарони зиёде ночор дипломро таги сандуқ гузошта ба коре машғуланд ки пули бештар дорад. Саймурод Муҳриддинзод 4 сол аст ки хушкмева мефурӯшад. ӯ ба растаи бозор аз курсии донишҷӯӣ омад. Саймурод соли 2015 донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистонро бо ихтисоси менеҷер хатм кард. орзу дошт ки дар ташкилот ё бонке кор мекунад. мо аз рӯи ихтисосим чанд ҷо рафтем, хай оиликаш камай. барои нигоҳ кардем зиндагида намерасад. маош ай 600 сар мешава, баъд оста гуфт то 1000 мехезам. Саймурод 2 фарзанд дорад. Мегӯяд дар як моҳ то 2000 сомонӣ фоида ба даст меорад. бо ин ҳама ин мутахассиси ҷавон орзуи менеҷер шуданро аз дил берун накардааст. маоша баланд бардоран кор мекунем. Намехоҳем ки айрӯ ихтисосмон кор кунем, барое ки ман 4 сол донишкадаи молия хондам, 3 сол дига лисеи касби алоқа хондам. бо омода дар ҷо кор кардем. дар бозорҳои Тоҷикистон мисли Саймурод кам нестанд нафароне ки дипломро зери болишт гузошта роҳи тиҷоратро пеша кардаанд. аз нисф зиёди савдогарон дар қатори сабзавотфурӯшӣ маълумоти олӣ доранд. аз маълумоти педагогӣ сар карда то маълумоти молиявиву техникӣ ва ё ҳуқуқшиносӣ ва шарқшиносӣ. мақомоти тоҷик мегӯянд маоши ночиз ва набуди манзилизист боиси рафтани мутахассисони ҷавон аз кор шудааст. ба таъкиди таҳлилгарон ҳоло ҷомеаро танҳо мутахассисони ҷавон бо дидгоҳҳои тоза метавонанд пеш баранд ва зарур аст ки дар навбати аввал худи онҳо дастгирӣ шаванд. баҳодур зокиров қариб 15 сол аст ки ба таксиронӣ машғул аст. орзуи корманди андоз шудан 18 соли пеш зокировро ба курсии донишгоҳи андоз ва ҳуқуқ бурд. аммо баъди хатми донишгоҳ ва наёфтани ҷойи кори муносиб ӯ курсии идораро ба борхалтаи муҳоҷират иваз кард. практика гузаштанда гуфта буданд ки биё кор кунед, хай вақт оили кам буд, 40-50 сом буд ки мисол 40-50 сомон вай намерасонд ҳичида мисол зиндагида. ба ҳамин хотир ба Россия рафтем кор кунӣ. ҳамин Россия рафтем ба ҳамунҷа кор кардем, мисол ба оиладор шидем, ай пули ҳамунҷа омадем, хонаву дар кардем. зокиров мегӯяд ҳоло ҳам хоҳиши дар мақомоти андоз кор карданро надорад, чун донишҳои 15 соли пеш омӯхтаашро фаромӯш кардааст. ва достони вилояти Хатлон парвандаи ҷиноии 2 афсари милисаро ки ба шиканҷаи як ҷавон муттаҳам мешуданд қатъ кардааст. достони гуфтааст азбаски дар ҷараёни тафтиши парванда иттиҳомот ба зидди Саёҷон Қодиров ва Муҳаммад Ҳайдаров муфаттишони шӯъбаи умури дохилии ноҳияи Ёвон исбот нашуд, додситонӣ ба ин натиҷа расид ки ҳар ду нафар гуноҳӣ накарданд ва набояд ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шаванд. муфаттишон мегуфтанд Саёҷон Қодиров ва Муҳаммад Толибов тобистони соли гузашта Шаҳбоз Аҳмадови 26 соларо бераҳмона азобу шиканҷа доданд то гуноҳи нокардаро эътироф кунад. бо ин матлаб барномаи имрӯзро ба поён мебарем, аммо қабл аз худоҳофизӣ таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон. агар шумо бинандаи азиз хабар ва ё аксунаворе доред ки мехоҳед ба радиои озодӣ бифиристед, пас ин рақами вижаи озодӣ видео дар WhatsApp, имо ва Viber дар хидмати шумост. +420 724 056 681. با امیدی همکاری بیشتر تا برنامه فردا. خدا نگهدار.